Kubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka jela Meghalaya ha khat nriu Tarik Jymmang arajar arfoi. Kala sakhi hadu khat kendai ngut ki beriu ki bapang bat ki belaya bet ya Jingtep COVID-19 hapo ki arp sau kenta balalek nyo. Ha kini kesngi la sakhi ba ya ka jingti thliu lom Jingtep. Ka bakam bon hi naki la shupha ti bat tep kendo ha ka pu shilom. Namar ka jingbon ki beriu ki Khlad no ha kini ka juk kesngi. Ka bala bu jing e ikinong tray ka Shillong Municipal Board. Ban pendap ya ka kam jongki ha shwa ban kemdom. Kumta ki bahayeng ki lahapan penbiang ya ka pu shilom ban ti ya thliu ban kam pendap klo ya ka kam. Kat kum ka Jingtep bala ai do Director of Health Services MI u Dr. Amanwar. Na kini ki khat khandai ngot ki bala Khlad no. Ki long shipong ngot chinrang bat khandai ngot ki kinthai bakan thop ya khat nriu ngot na East Kars Hills District, iway na West Kars Hills District, iway na Southwest Kars Hills District, bat iway na West Garo Hills District. So kita gibadok dengan siam, dapat jongki long kihima beneng. So kita sosi, dapat antum tingan. Amar ngimdan hangi kanong ba kita ini. Arang ngiman ngipi binong cep ko para menget. Kapan kita gibiotnya.
mungkin dia no yang ni probanget ketren ke jong. Ngaji balik ke po window. The page. Kedomat. Kejing kerman ke baskan. Berkawam atatien ni kejing mipat ke press uang. Ngalong kejing mipat berkata kejing M. Kita ubanget hanga. Lah uyap. Paki kilang pat lang jong u. Baru blay ulong lem batu. Baru long blay jong ki. Te blay unyak no ginjau umat haro lagi kemat jong ki. Bat kejing yap kan oblong syuk. Lem ni kejing songsi. Lem ni kejing yam. Lem ni kejing pang. Kan oblong syuk. Ki shwa. Kila let no. Ublay kurkui. Ublay agor ni di batu pot. Pendek ke